Kuma muthenya wa gatano kiumia kihituku, aikari a matura Mantubiri, Kithima na Mailinane makoretwo makihura marebe na kugiriria ngigĩ iria igumeire mĩgũnda yao iri njĩra ya gũcingata, no makauga waria wa mĩgũnda yao uratũma marute wĩra wa gĩthiũrũrĩ amu macingata mwena ũmwe ciromba mwena ũngĩ wa mũgũnda. Mimi naona makosa iko hapana kuombana na hiyo. Mimi nao iya ngigĩ ndio nasabisa shamba yangu na kuisa kabisa. Imeharibu maharagwe, imeharibu mahindi, imeharibu matunda, tumekuliwa hata kitunguu, imeanza kukula hata nyasi. Sasa tuko na shinda sana. Sisi ng'ombe hazitapata kitu ya kukula na sisi sote tutakuwa kwa shinda wote. Sisi wote ng'ombe, kila mnyama wa kawaida wote atakuwa na shinda. Tukiongea kwa kikweli na kikamilifu, hapa watu wana chakula wangevuna, lakini hatutarajii chochote sababu hizi tayari zimekanyanga chini, kwingine zimekula sikamaliza. Arĩmi aya marauga marĩ na hahu ya kũninĩrwo irio iria mahandĩte mũgũnda, wona ngigĩ ici ciathiĩ na mbere gũikara gũkũ, rĩu magĩkaĩra thirikari kũmahe ũteithio wa ndege nĩguo mahote gũcikinyĩra kwa ũingĩ kuma na igũrũ. Tusaidie na ndege ikuje itusaidie kunyunyizia ndawa, sababu hii ya mikono haiwezi, magari haiwezi, huku mashamba ni makubwa, miiba, hakuna barabara karibu. Kama ni ndege watupe ikimbishe hiyo nini ngigĩ, sababu sisi hakuna uwezo wengine. Kwa kina Munya tu naomba tu waziri wetu atushughulikie kwa hii ngigĩ. Nginyagia rĩu thirikari ya kaunti nĩ ikinyĩte gũkũ nĩguo kũhuhĩra ngigĩ ici, no barabara njũru igathatia mĩhang'o ĩno. Ngĩribotera Inooro TV, Ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaũra.